Prolaz. Kratka priča za antologiju Ethology Light, Anita Kovačević, inspirirana prolazom u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. 4. dio. Jedne večeri, majstor Rožman i njegovi sinovi izrađivali su moj početni nacrt u Jakovljevoj radnoj sobi. Jakov je pripremio večeru, a 4 muškaraca izmjenjivalo je ideje i pretvaralo se da ne čuju strašnu blisku s druge strane zida. No pozadinska ih je buka tjerala da rade brže, pa su se trudili raditi brže i bolje nego inače. Crtu po crtu moj nacrt je rastao, a radnici su rušili Barzecov zid. Naravno, on se bunio i pokušavao potplatiti koga god je mogao, ali od svake ribe postoji veća, a biskup je uvijek jači od pijuna, čak i ako je pijun bogati trgovac. Kamen po kamen, blok po blok, ja sam postajao sve veći. Dan za danom, vrisak za vriskom, Rožmanovi su ljudi otkrivali cijelu priču, a njihovo je prijateljstvo s Jakovom sve više jačalo. Braća su bila Jakovljevi vršnjaci, pa su sva trojica postali dobri prijatelji prije no što su moji temelji postavljeni. Braća su bila oduševljena činjenicom da ih jedan cijenjeni i poznati službenik tretira kao sebi ravne. Kad je biskup obilazio radove svakog jutra, uživao bi slušati izvještaje majstora Rožmana o napretku gradnje i bio je očaran njihovom zanatskom vještinom. Kad su vidjeli kako se biskup i Jakov s njihovim ocem ophode s puno poštovanja, požalili su svoje nekadašnje loše ponašanje. Sada su shvatili težinu zidarskog posla, a promatranje oca kako radi ojačalo je njihovu obiteljsku povezanost. Jakov je podučio braću čitanju, a kako je imao pristup brojnim knjigama u Opatijskoj knjižnici, 2 mladih zidara otkrilo je kroz njih jedan potpuno novi svijet. Majstor Rožman bio je presretan što provodi više vremena sa sinovima. Jedan od njih bio je kreativan i poprilično dobar arhitekt, a drugi je bio praktičan, s prirodnim osjećajem za kvalitetu kamena. Njihov je otac shvatio da će oni moći dalje dobro voditi obiteljski posao. Starčevo se srce ispunilo do vrha i više se nije bojao smrti. Jednog jutra, kad sam ja bio napola izgrađen, majstor Rožman primio se za prsa, naslonio se na mene, pogledao u nebo i uzdahnuo. Moja draga djevo, stižem ti ja. Majstor Rožman preminuo je s osmijehom, prije no što su podigli moj stropni luk. Njegovi su sinovi blagoslovili moj kamen sa nekoliko suza, a zatim su njegovo tijelo odnijeli od mene. Građevinski radovi obustavljeni su zbog sprovoda. Uvečer je Jakov poveo onu slijepu prosjakinju na groblje, pa je ona majstoru otpjevala jednu staru narodnu oproštajnu pjesmu koju je on bio volio. Jelena je plakala u tornju, ali pjesme u sebi više nije imala. Barzec je promatrao procesiju iz tame svog zamka i trljao ruke, cerekajući se u nadi da se više neće graditi. On je već bio okupio skupinu grubijana da me sruše, a sprovod u sumrak poslužio im je dobro da svima odvuče pažnju od mene. U sjeni noći posjetili su me maskirani muškarci izgrebanih ruku i teških maljeva. Podigli su svoje oružje da me udare i sruše u čast svog imućnog gospodara. Nisu imali pojma da su braća Rožman sve već pripremila kako bih ja ostao netaknut. Imala su braća prijatelje među radnicima, prijatelje koji su poštivali i voljeli starog majstora. Izgrebane ruke podigle su svoje maljeve, a radnici su im se prišuljali s leđa. Malj protiv malja, krv je prskala moje zidove. Kamen je drobio kosti. Bijes je divljao. Na kraju se srce pokazalo jačim od novca. Barzecovi ljudi raštrkali su se poput štakora niz mračne ulice, a radnici su očistili moj prolaz kako nitko ne bi znao što se dogodilo. Barzec je znao. Sve je vidio i čuo. Pio je dok je noge osjećao, a onda se srušio na podnevnom boravka. Jelena je doživjela jednu mirnu noć. Sljedećeg jutra radnici su se vratili na posao baš onako kako bi im to naložio stari majstor Rožman. Svakim kamenom koji su na mene dodali, Barzecovi bijes jačao. Jelena je svake noći teško plaćala za njegovu frustraciju, pa su moji graditelji radili sve brže i brže. Mene su gradili zbog ljubavi i s ljubavlju. Nije bilo nikakve šanse da Barzec to zaustavi. Nastavit će se.